Šta je potrebno da imamo ukoliko želimo da otvorimo prodajni nalog na Amazonu? Zdravo, ja sam Dragan Zindović i u ovom videu ću vam odgovoriti na ovom pitanju. Sljedećih 12 stvari bi bilo poželjno da imamo kada želimo da otvorimo Amazon nalog. Prva stvar, email adresa. Poželjno je da imamo potpuno novu email adresu, zatim broj telefona. Poželjno je da imate postpaid telefon, odnosno telefon koji je vezan za vaše ime. Izbegavajte prepaid kartice ukoliko je to moguće. Pasoš ili lična karta. Poželjan je pasoš jer na njemu sve ima na engleskom. Ukoliko izaberete ličnu kartu, verovatno će biti neophodno da naknadno koristite usluge sudskog tumača, odnosno prevodioca. Adresa, poslovna ili lična, poslovno ime na Amazonu, ovo je ime koje ćete koristiti, više ćemo razgovarati u sljedećem videu o tome, može se menjati naknadno. Adresa postojećeg web sajta, ovo je opciono, preduzeće, DOO ili preduzetnička radnja, svejedno, izvod iz banke je poželjan, ili neki komunalni račun, odnosno račun za komunalije, bankovni račun u inostranstvu i u zemlji, kreditna kartica, koristi se za plaćanje Amazon fijeva i ne može biti debitna kartica. PayPal nalog, njega ćemo koristiti za eventualno plaćanje dobavljačima i knjigovođa. To bi bilo sve u ovom videu. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!